kajingnya pun kami persyaratan bro. Kadang-kadang city yang melawan Naiba Puan Lindo, the Minister of Social Welfare, Tourism, Arts and Culture, Textiles, Government of Meghalaya. The city Kabong Kumni, the President Nyotrap Youth Council Meghalaya Shillong, Dear Baroy, as per discussions held with your organization on the 5th of November 2024, I am pleased to convey that the government of Meghalaya is actively pursuing action on all points raised in the memorandum submitted. The state-level meeting of the Drug Reduction and Elimination and Action Mission is also meeting on the 14th of November 2024 in the presence of the Honorable Deputy Chief Minister in charge Home Police and the newly appointed Mission Director, Mr. Francis G. Khashian, retired SP. The meeting will further deliberate on separation of the Anti-Narcotics Task Force from the District Executive Force, setting out of fast-track courts and strengthening of the mechanism equipment to effectively tackle the drug menace. We are sure of our unstinted commitment to the mission statement of DREAM and look forward to more fruitful engagement with civil societies groups like yours in the days ahead. With warm regards, yours sincerely, Pak Paul Lindo. Kajing mut, jangan yang city, yang pangala puli yang ketinong wei kiong, baka sorkar, kalapniang, yang kijing dawa, kibaka seng, kalapur, sorkar. Kipentek lu, baka kasau trik jom mentau benai, kandon kajing elang kebalingkong, jom ke state level meeting, jom ke DREAM, hakapau Deputy Chief Minister in charge Home Police, Pak Mission Director Padang Syutung Tumai, Pak Francis G. Khashian, kin sadam lang, hakadinga meeting, on session yang kalai, Pak Wan Berkat, nak bentaban wanra no, yang kata ka ANTF team, lani ka kenum joki bullet, ban puno lakajong, nak bentaban yakun yau drugs, Pak kumjuru, ban puno yang kita kiyin kasyari, kiba gerbang, kiba kaseng kelapu, hakmat juga sorka, kum kajing dawa, Pak kumjuru kumdu, ban telakam, yang kini kajing sniu, kabawan lembau drugs, ka sorkar, ka ai, yang kata kajing kular, bahkan penterikam, yang kajing tua, kiba sorkar, ka tua, hapuk juga DREAM, Pak kumjuru, kan nang don, kajing yang kedua, Pak kinoilam, jong kaseng, Pak jongkui, Pak kikenhun, jom kaseng, jom kiwe Pak kikenhun, nak bentar banyak gram, yang kini kajing ya kabamut, baka sorkar Meghalaya, kalau peniang, yang kajing dawa, kiba kaseng, kalau Ahmad juga sorkar. Mereka away papani kebesaran. Teng-teng, kasorkar, kakut tak kajing iPad yang kajing pulang. Iba pun kidai tak kajing pulang, iba lese kisukut tak kajing pulang. Ikwa bansim yang nikalai mentah kesi lembah kajing don lang kajongpi. Adil mga ilada banyak kira lupa mendem bakinoy lang. Jongka seng kabangiom balade kajubah kalau kebombiang ngentur sasket teriak. Dalam kajubah kabiang buat, lada kasorkan kelapdiang. Ngirsim, ngirpiang yang katakan yang kajing ai assurance yang kasorkan nrigi day bandam pak di kendor. Ya banduru yang kapur, badu lalu kasorkan kan pentrikam yang kini mak jikawa kiba kaseng kelabu hakmat kasorkan. Tengah gilada banyak keren lupa bat kipala noelam yang kini kapang bat ngikwa lembah kini kapur kabamenta lembah kilap tatai kubur lembah kajingdon lang kajongpi baka sege cuaisi hakani kapur hakani kasi kabamenta kapwa bandung yang kasorkan bagi priang yang kini kasiti kabampi pilaai inomlet betul syasket kriak hakani kasi kabamenta ringi buruk pada kapur yang pi bagi kwa bahapur kalai posni nadu bapilaai yang kini kasiti menta kasi bantu tidak baka ANTF ladi menentrikam ladi menotify kabar di special code ladi kini di fast track code dulu ladi menotify balom bapu ki district ki balasakta ya ki babun ki KSNDPS ladi bandon yang kita kiin kasari ki bakerpang bakum juru bantum yang kita ki pelidar sorkar ki bakerpang ibu yang kini nyau tuli ki mak cindawa hakmat juga sorkar dan kebagi piang yang kini siti bagi ibu yang kapur bapu galai porsi nadu mentang asli kebagi don yang kini kacingnya lah
kalai posi kaseme chuaisi haring ka upat ba nginom ya lumshu ya kajingelang kabukungkan ni nrengin le bantur syakane ka office jong upat ba hapus ketriat kapiang kata kadegarai kamangisyem mentah kasi kabamut bahadien galai posi nadu mentah kasi kanom don syu kajingelang Bakasokar Meghalaya dengan donbe gajinya peni dakikam hakabangin selet bantur syate syapos ketriat tetang kini kirai kibangisyem hakari kasi pemerintah dengan yang terkasengin